Бардыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн 4 февраль 2021 жыл. Күнгө бейшемби идиштер тартып киргизим. Омат идиш аяк катарындамын. Керамика да булар? Ооба, керамикалар бар. Фарфорлор бар арасында. Канчадан? 75 сомдон башталып 90 сомго чейин. Чоңдор, 75-тен 90 сомго чейин экен. Стеклянный кружкалар? Стеклянныйлар 50 сомдон башталат. Буларчы? Ушулар 150 сомдон керамика. 50 сомдон ба? Бирөөсү? 150 сом. 150? Подностор канча? 1200, 1600 наборлор. Набордо канча болот? 3. Ак идиштер канча? Ак пиялалар? Пиялалары 25, чынылары 45. Кружкалары? Кружкалары 65. Ошо кружкалар 90 сом. Керамика же фаянспы? Булар керамикалар болот. Ошосу өтө жакшы. Пиялалар 65, чынылары 85. Мынаны бирден сатылабы? Бирден, өз калган. Жашылдарычы? Жашылдары экөө бирдей. Бирдей эле басы. Аларчы? Булар баардыгы бирдей болот. Тарелкалары канча дедим? 95. Булар да ушундай. Бирдей. Булар канча? Кашыгы мененби? 280 сомдон. 280. Керамика, Булар да ошол сенат. Жанагы айткан сенат, Мыналар жаңы келдиби? Ошолордун пияласы 85тен, чынылары 135тен. Булар кандай? 65-85. 65-85. Буларчы? Булар да. Мыналар наборбу же бирденби? Набор бар, 24 персон. Акчасы 5800 болот. Акчасы 5800 болот экен. Новинкалар, булар? Ушулар 102 персон. Полный даяр. Канча? 13 000 сом. 13 000 сом. Канча? 102 дедин, 102. Булар да жаңы? Ошо экөө бирдей. Буларчы? Буларды өз каалаган алып терип ала беребиз. Канчадан болот? Пияласы 45тен, чынысы 85тен. 45, чынысы 85. Сындычактар канча? 350тен баштап 1200-гө. 350, 1200. Чоңдор, 1200. Фужерлер канча? Алар набор болот. 6 бокал, 1 графин, 750 сом. 750. Булар? Ошолор 380 сом. Канча? 6 о? 6 болот. Мына эмеси менен, 250 сом. Базасы менен. Булар канча? Алар 4100. 6 кружка, 1 чайник. Сахарница, сольница канча булар? Ошолор 1,5 миң сом. Бул наборлор канча ак? Актар ошол 4төгү 900 сом болот. Анан 2 этаждар бар, 1900 сом. Буларчы? Булар 1300ден. Булары 2500ден. Анысы 3500. Булар 900. сынаркак. Ташы менен. Алар 2,5 миң. Набор да? 4, 7, Ооба. Буларчы богемалар. Канча? Булар 6,5 миң, 6200. 2 түрү бар. 2 түрү канчадан персон? 9 персон болот. 6 кичине, 2 средний, 1 чоң болот. Булар канча? Булар 1900. Ушулар 1300ден 6 пияла 1 чайниктер. Канча булар? Графини 750 сом. Бокалы болсо 650 сом 6. Общий канча болот? Ошондо
1400'de болып қалады. Aa. Мыналар қанша? 6 болса керек, а? Коробкада. 6 olur 950 so'm. Бұларчы? Bular paçkada 2'den болады. 350, 420, 470 bu. Мыналар қанша? 6 а бұларда? 6 850. 850. Бұлардағы шында? 380 so'm oldu. 650, 550. Мына чоңдары қанша болады? 6 болады. Biri. Бирөө. Bunlar birlik. Қанша? Бирөө. Же набор Birisi бар. 650 so'm. Кичинеси? İkisinden ağa 550 so'm. Мыналар. Kuşlar 450, 650, 2 kilo. Мыналар кичинекей. 550, 350. Қанша болады? 6 штук. Мыналар қанша болады? 350. Bunlar 750 so'm. 750. Мыналарчы? 950. Бұл? 800. Bunlar 750. 5. Yalas 25 sadece. Yalas 35 so'm, çizgisi 75 so'm. Мыналар қанша? 450. 450 бирөөсү. O. Чайниктерчи стеклянный. 650. Бардыгы бар. Şular 650, narkotik presyanikler 850. Мыналар 650, каткагы деревянный. Ак чайниктерчи? 280 lira. Мына стеклянный идиштер канча? Сахарница. Saharnitsalar 75 so'm. Valensalar 280 so'm. Мыналар 45 сомдон ба? Мыначы сердечко. Bunlar 50 so'm. Ну, набор канча? Кухонный. Bunlar 1400 so'm. 1400. Бул фруктовница канча? 450 so'm. 450. Мыналар канча? Şular 680 so'mdan. 6 болсо? Мыналардагы? Alarda. 680. Графиндер канча? Rakiller 150'den başladı. Turşalar var 280 so'm. Булар эмнелер? Bunlar tarelka 50. Канча булар? 250, 350. 250. Мыналар канча? Bunlar 280'den. Autobüs. Люминарк барбы, жокпу? Var. Барбы? Bunlardan var. Азыр. Мыналар канча? Kuruşka Kuruşka elbisleri elbisler. 250 so'm. Мына тарелкалар канча? 250 so'm Altos. 250. Стакандарчы? 650 so'm. Кана люминарк? 44 person var. 44. 1500 so'm var. Bunlar bitirmeden. Азыр. Кайсы? Мыналар ба? Жалаң ушундай темныйсы өттү. Yarki var da kımmat orijinaldan. 7,5 bin. 8 person var. Мыналар канча? Şu kuruşkalar 95 so'm. 95 сом. Булардагы? Булар канча? Так. Мына балары жазылыптыр. Кымбаттуу катталуучулар. Оптом балары ушулар. Мына 135 бе? Alır 85. Ромашкалары? 230, 40, 75, 110. Bunlar kança? Bunlar 150 so'm.